Next Africa. Bheka mtholi. Yakhe. Yebo. Oh, kuphelile ngami manje. Kuphelile. Awu. BK. Ara. Tata. Sanibonani bengane zakwethu, ake ngithathele ithuba nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngazakwethu-ke engumfeze ngumuntu ungakho mali bathi ila sibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Awubawuvala umlomo abantu ey'nkundleni zokuxhumana ngobukhazikhazi ibomuzi omunye wabaculi bakamaskandi abashisa ikhotha lapha endlamlenze uKhuzani umfoka mpungoso. uKhuzani-ke uloke uveze njalo umuzi wakhe ey'nkundleni zokuxhumana la abantu abaningi khona bencoma ubukhazikhazi bomuzi kaKhuzani ndlamlenze umfoka mpungoso. Ingane zakwethu-ke angakubambe ngophondo izithombe njengokuzibukela laphana-ke ubone ubuhle bomuzi kaKhuzani ukuthi ngaphakathi ungafunga ukuthi ihhotela thizeni laphana mangabubuka kanye-ke indawo nje yobumnandi thizeni laphana, kodwa-ke wona umuzi wendlamlenze uKhuzani nje ubona ngaphansi ifakwa amabhalkhoni laphana abhaliwe ukuthi indlamlenze-ke laphana njengoba uzibonela. Ngane zakwethu-ke into enhle kakhulu nesincomayo nesifuna ukuyibona kwabanye omaskandi abanikwa laphana isapoti ngabalandeli laphana ukuthi-ke mangabe kukhona imali oyitholayo ufake laphana u-invest khombisa ukuthi-ke kuyiwa phambili laphana-ke ngobukhazikhazi nje bezinto osukuzenza. Bafethu siyayibongela indlamlenze ngokuba nje omunye wabaculi abakhombisile ukuthi-ke mangabe kukhona okusebenzekayo kubonakale phela nasekhaya ukuthi-ke cha kuyavela ukuthi le ndoda iyasebenza. Sitha sikubona nakwabanye abaculi siyakuncoma kuyinto enhle kakhulu. Ngane zakwethu siphinde sibona nakwenye ividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo.